muraho neza turabakunda nkeka ko namwe mudukunda ni cya gihe ni wa mwanya ni amakuru menshi meza mashya kandi adasanzwe. Tshisekedi perezida wa Kongo ati niteguye kuba umunyagitugu, niteguye kuba umunyagitugu n'inkora amaraso ku bw'icyubahiro cya RDC byavuzwe na Felix Antoine Tshisekedi mwene Etienne. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangaje ko kubwo kurwana ku cyubahiro cy'igihugu cye yiteguye kuba umunyagitugu no kumena amaraso y'abantu. Tshisekedi yabitangarije i Buruseli aho aheruka guhurira n'abanyekongo baba mu Bubiligi. Amagambo yababwiye yibanze ku kibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa RDC, aho ingabo z'iki gihugu zimaze igihe mu mirwano inyeshyamba za M23 n'inyeshyamba. Nk'ibisanzwe perezida wa RDC yagaragaje ko zishyigikiwe n'u Rwanda cyangwa zirwanirirwa n'u Rwanda. Tshisekedi by'umwihariko yavuze ko hari bamwe mu banyekongo bakorana n'uyu mutwe, mbere yo kubaburira ko yiteguye kubica ku bw'icyubahiro cy'ubusugire bwa Kongo. Yagize ati nibyo turi muri demokarasi rwose, ndi umudemokrate, ariko sinzazishidikanya cyangwa sinzarekera ku guhonyora abakina n'umutekano w'igihugu cyacu, kandi nzabikora nta kwicuza. Yunzemo ati si cyangwa sinzaba umunyagitugu, sindi inkora amaraso, ariko kubwo kurinda abaturage nanje kurinda icyubahiro cyacu byose ndabyiteguye. Ndizera ko bakiriye ubutumwa ndetse ko biteguye neza ibizababaho. Tshisekedi yigambye ko yiteguye kuba inkora amaraso nyuma y'ukwezi kumwe ingabo zo mu mutwe ushinzwe kumurinda zishe abaturage barenga 50 bari mu myigaragambyo mu mujyi wa Goma. Kuri ubu abasirikare bakekwaho kugira uruhare muri ubwo bwicanyi baracyakurikiranwa n'inzego z'ubutabera. Juan Felix Tshisekedi mwene Etienne. Tshisekedi avuze ibi nyuma y'uko hirya no hino akomeje gutegura ibisasu. Hirya no hino abaturage barakomeza kugenda bashidikanya umutekano wa Kongo. Abasirikare bivanze n'ibisambo, nta gisambo, nta musirikare, nta muturage. Kongo wagira ngo buri wese n'umusirikare. Abaturage nta cyizere cy'ubuzima bafite. Abaturage nta cyizere bafite Tshisekedi. None nk'umuyobozi muzima ibi bintu aba yatangaje. Abaturage ubusanzwe bakayutse, none muri bake cyangwa bamwe bamenye ko agiye gutangira kwica. Yiyemereye ko agiye kunkura amaraso. Nawe nyumvira ni mu Bubiligi yabivugiye, si umunyafurika gusa wabyumvishe. Ni ibintu byagombaga gusakara ku rwego mpuzamahanga. Iyo abivugiye hariya ibinyamakuru mpuzamahanga birandika, amateleviziyo mpuzamahanga irandika. Uwo ni Felix Antoine Tshisekedi Kirombo mwene Etienne. Ngayo nguko ibi ni Birori TV tuba tubiguhaye binyuze mu rukundo dukunda, dukande subscribe. Murakoze cyane.